ama min phatau na chi ma bangin eya hi a evek pin na do ama hoina te phalai di hiang la te za le som le sagi na to ama hoina te phat di hiang ko beng ja ni mo Bintang kepewo Ton punto papataut Ni kem pelteo Amma pataut Banghangyan ni Chile Mungkin na lian mamaan Tung patang na ato tungin Minam kepewo, amen Bintang kepewo Con punto papataun Di kem puteo Ama pataun Banghangyan ni Chile Hungin na lian mamaan Tupan tang na ato tungin Hallelujah, amen Hallelujah Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Minam kepewo, minam kepewo. Con punto papataun di kem pelteo, amma pataun banghangyan ni Chile. Hungin na lian mamaan Tupan tang na aton tumintik Minam kepo kanilay Inang kepewo Ton punto papataun Di kem pelteo Amma pataun Banghangyan ni Chile Hungin na lian mamaan Tuwan tang na ato tumit-tingin Amen! Hallelujah! 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 Kanilay! Hallelujah! Hallelujah, oh, hallelujah, 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 katalan. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. Tuin na ito pa na makut kwak mon hoy sungaung jingong kemina leitunga hapsat na hui bigwa binong no himata sele ibiak pasian na ite ama khut kwak mon hoy sungaung ke mahimane na mahoy na te khatbe pa to la yang ute naute tuni chiang inun tang na sunga ibiak pasianin bang za ina ama in ong kem hiam ama khut kwak mon hoy sunga bang za nong hum hiam aman ong bang chike biam chite ama i hoi na te khatve ilung simtong panin ngai sunina ama hoi na te khatve lungai khom la di yang ute naute ama ina eiteng piak thupate ama ina ong piak chiram na luram na te ong jiksa hui te tulai takinute naute kuvin na toy zongina na tom toy zongina hui kisam tampi takomi ai zongina hi ong pai mi malkim khachiade to bang hilona ibiak pasiani na ma hui te ong tom la ina eite tunga ama hoina te khatbe athakin ong musaka himani na ma hoina te khatbe lungai kom ki hoina ama khut ko mo roi sungam kem na te ama hoina musang na te ama hoina te ong piak thupa te khatbe ibiak pin lungai kom ina ma hoina te pat kom la dia hallelujah hallelujah to pa lunga oh hallelujah to pa nang mana hoini to pa nang ma khut ko mo roi sungam to pa oh athakin ong suwa ni to pa nang ma khut ko mo roi sungam
bang hong kim vel hang lawom non lo hui bi qua bi te hong dai sa ding amen a kut kwak so muan wai amen a kut kwak so kut kwak so muan wai a kut kwak so amen muan wai bang 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 hong kim vel hang lao non lo a kut kwak so muan wai inato a ang sul pe hong om chan kilem na chu kha siang cho hong hila pasian kutin ke hong kim ke so chan a kut kwak so muan wai a kut kwak so muan wai a kut kwak so muan wai bang bang hong kim vel hang lao no lo a kut kwak so muan wai kakakim ke hong nu sia non lo di hong ni na kao ta sa so non lo ka te hi a ma in hong kem den di a kut kwak so muan wai a kut kwak so muan wai a kut kwak so muan wai bang bang hong kim vel hang lao om no lo a kut kwak so muan wai a kut kwak so a kut kwak so muan wai a kut kwak so muan wai bang bang hong kim vel hang lao om non lo a kut kwak so muan wai a kut kwak so muan wai a kut kwak so muan wai bang bang hong kim vel hang lao om non lo a kut kwak so muan wai kut kwak so kan nei thalai dia mo te na a kut kwak so muan wai a kut kwak so muan wai bang bang hong kim vel hang lao non lo a kut kwak so muan wai amen to palung damo nang makut kwak muan hoi sunga ko na tate nong hum nong kem manin lung damo to pa hiang pai mi mar kim khat chianin to pa tu ni no to pa nang ma to kong ki zok na te mo to pa nang mai na hoi na te nang mai nong piak thu pa te khat ve athaken phok ki kina o to pa abe sa hun sang na nang ma to ki zok na te hoi zoi na to pa nang ma kiang pa na to pang pai thu pa te athakin o to pa nong piak thu pa te athakin a phok ki the athakin lungdam ong ko the na ta teng sok sak ta in
Tuni na hiyang pay mimalkim khatja tunga to pa nang makasyang tho ong kibuan ay manin lungdamin namin kong paduhito pa nang man hiyang pay mimalkim khatja do to pa thakin thupang piak sakin la o maute mailama to pa hisangin nang ma ong pha zo zo sem nang ma ong pa toy zo zo sem nang ma hoi na te pulak zo zo sem na tate nong so sang nang ding o dele ka hun ka vai kem to nong man nongom pi di den kon pa jesu khabeng mun song kong thum to pam siano tuking ni lung dap Hallelujah. Ai sai worship tenwam takai hungzo ito pa min thang sem ta hen lung damang worship tenwam takan zo ta manina lai siang tho ki don nam te nei na ife ki nam te ding khom ngai ngai ni mong tel pakeng nai lampan ning ngày na đan mà mình thấy vậy thấy sao mà hina tàu pa lam enin kangak ngeu ngeu ama ke ma lam honga in kakiko na o zahi ema pasian phatna lathak ka kam sunga hong koi hi mi tampi in mu in sa tak dinga amau te in to pa muang ding o hi to pa kapasian no nasep na lamdang te le ko mau ding na ngai sut na te tampi na phasaka kwa ma to te thei na hi ke hi tua te pulakin gending hileng sim zo ding hilo hi nang hong zong te khem pe nang sunga nuam in ki pa ko hen kaya hi le zongin kachimo hi a hi hangin topa in kaya ding ngai sun hi nangma in keima hong hu pa le keima hon khia pa na hi zekai ke in kapasian o jam na tha Jaisuin ama kianga keima in lampi ka hi thuman thutak ka hi nun tak na la ka hi ke hong suang lowin kwa ma in pa kianga atung zo ke ding hi no te in ke nong thei u le ka pa zong na thei ding o hi Jaisuin Philippine o keima in no te to hitan ve ka khom hang in hong thailo na hi hiam ke hong mu mi in pa zong amu zo hi pa sunga ka pa in keima sunga a un a hi keile bol na thu ngai sun in un tua sang in alianzo abol ding hi banghang hiam na chi ule pa kyang a kachia ding hi
cái na hong ít u lệ cái thu kham na ngai đi ngủ hiตัวเต็งเห็นใช่แล้วตุกเยกเนี่ยลงดำไหมตรงดำไม่มาเตะตัวปาทุพาหีตัวปาหอยนาคิมุโตเต็กเต็กินะตัวนี้ตัวปันทุพางเพียนมาเตะไม้ทักไอเดียสังกัมเตองกี้ขอมขินมอไม้ทักกับมอตัวนี้ผมลงมออ๋อตัวปาทุพามาเตะมุนตัวมุนดังปานินะองกี้ขอมตัวปาทุพามอเฮียสังกัมเตฮิบังอินะอาฮิอามาตาเตตัวปามินพัดเทดิงตัวปาหอยนาฮิบังอินะกิกุมขอมเทดิงฮิมุนะอีกตัวเทเป็นตัวปาหอยนาตัวพายตัวเบคิโลมาเตอิเซียบาซงขัดทุมาขัดเบตามาเตอิเจ็บก็อิเจ็บเกี่ยวเซลฮินาตัวปานตัวพาองเปียอินาตัวนี้อามาตัวฮิบังอินะหุนจังเทดิงตัวปานหุนอยหุนพาองเปียมาเตนัดเลสัตตัมปีกอมกาละเลยตุงตัวลายตักบังเป็นกิขอมเทลไว้จนเปอร์เซ็นต์มินพัดเทลตัมปียมมาเตเห็นตัวกอมกาลาฮิเป็นตัวบ้านทุพังเปียกมันนี่นะอามาตุงลงดำเกาหังif we look along the world there's a crisis going every country right now it's due to be a COVID-19 now is Delta variant something right so however during this time within the crisis we have this opportunity to worship our Lord and Savior right amen we've been blessed there's a lot of people who want to praise and worship but they can't some people they don't have the voice to do it but however we've been blessed to have this opportunity to have the play to worship the Lord and we really appreciate and we've been blessed to have found like I've been saying before the Chasewood Baptist Church and we've been blessed to have pastor today it is like you had a good taste like we only get to taste that once a month once in 3 months and it's a long way that we have like here so we've been blessed to have you in the house amen unte abana zom to hi pa ni na un pai dan pen ong tuam dewin chin tu ni tu na thu zak sak na lamma azom hi pa ni mo department tuam pan thu zak sang na to lama pai to hi pa ni le lung dame Paul pi lam pan ina kong zak sak ma ina ke yu in kwan tung pan lung dam kok na khat nei ma satong in chang tu thuyak sak na tong zom tong chi tu pulang non ke yu in kwan lung dam kok na to ki sai ina atom thei belina ang soi lenga pau pi na sep na pan ina makai honga na to ki zui na tu lung dam kong nuaming hi ina tu azun lai sa ni kwa ni ina aman hong tun chiang ina ko company te na makai sem le chin hong chi ina sep zo la sep zo la tuak suk ki king chin kan na sang hong chia e tu bang hi long hi han chia min lan a hi thei le pen na naw sang man dong pe ma pen makai sem zo le chin u jing chi na kan ho pia hi na kum lui be kwan hong le kum thak ki ma pen da kok pen asang pen kum khat na man le kum ni na pen amuna ka ang hi chianga moto pen jat sam ma ing chi pen kan nge lu lai takina aman ane sep na pan na makai hong nga in amai na makai hong nga na ke in kon nop tuam na nga pen awai kon nang to ki sai sem po pen company moto yang seng hi manina ke in kon tunga tampi takina ham phat na Paul pi mi ko ma te ki thunget sak na ko in kon thunget na to ki zui na ama makai din mun hong nga ina inja ka soi sama abang ina ai thei le pen kum ni kum thum pe mang sem zo hi le pen ke yung ina moto pen jat sam non loving aman la company moto pen nuam tale nuam mo tale na sep kon na le khosung wak na pen khat pen jang thei a hi manina lungdam ma ong ina nong thunget sak na ha nguna hi ina tu hi ta na amai makai sep na to ki zui na pen ko wi lungul na he le kum thum pe mang sem zo le bel ke yu u thin mo hi na thunget na a pen pan pi leo chin lan tu chiang amai makai na tom company mai phanga in tung sia te noi sia te mai phanga ina kom amai makai na to ki zui building te khong hi yong complain atam lo na ngina thunget na pan pi leo chin jing chiang pan ki pan na building khat ben amai makai ing te sem po ai yong ai manong kai na om lo na ngina Paul pi mi akwa ma te ki na thunget nang phok pi un chi tu
ทุงเอ็ดปุลักนาลุงดำโกนาทุงเอ็ดปุลักนาฮีนะเกี่ยวอินกวนอินกับลุงดำนาอุนะดานเจียงนักที่ขบมันโดเจียงปอปีมีกี่คอมเต็งต่ออินนัวยะหมกเห็นงานในคอมแรงจิตูกับลุงดำนานั่นเนี่ยปีอุ่นจิตูไอจีงานกับลุงดำนามปุลักนัวมิงฮีนะตุเจียงอินะอซอมะทุยักสักนาตะกิไซนะเป็นคอมพี่ไปอิงตะกิไซเตคอมพี่ไปเป็นไอปอพี่ปันงาโมเอสตาตัวเปียงนูตัวดิมเล็กตัวข้าไข่ตัวเปาปีตัวฮีนะซอมนี่ละกวนนี่ไปงี้นะอเดนี่นี่กัลกิงฮีนะทุงเงินนาอีพอกงี้นะอายุยิงมอตอวันแรงแต่ฮีจงคอมพิวตุนุเจียงงี้นะมีมัลอามูนาหางินเละทุเรลาอาจังนาหางินะปอลปิงหอบเทนะฮีจงอามาวเลอามาวมาอินมัลขัดมัลนี่อเตลเทนางฮีจงงี้นะทุงเงินนาอีปันปีงาตุเจียงงี้นะมีหิงงาฮีอินงาสุงปันอชัวมากายขัดกิเสงฮีนะเอสตานะโนเต็งเป็นมากายิงฮีนะไอจีงาชุบปีมาไกเปียกปากนางอมโลหางินะโมจีเป็นตุงเทสักกิงอีนะน้องคอมปีไปนาปันนะมาเลเซียปันกิเสปีอินลำปันกิเสปีเตหิตะเลคอมปีปันนักกิเสปีเตตัวฮิจงงี้นะตัววางนบนาขัดไอจีงาสีใสของไอปกเลยนวมนะฮิวจงงี้นะฮิเทเลเป็นเอสตาเป็นลายสักเป็นตัวลายกระลอมจะต้องไปปักหิงจีตะปอลเป็นจะสักตั้งแล้วจินจีตุมปุลางหนัวมิงตัวเจียงงี้นะคอมปีไปนาสนีนีเป็นเอสตาเอนะอมิติงกะปิงเป็นนงูเต็งลีอาจารย์ลายลีเต็งเป็นขัดอมัยอุดขัดฮอลิงินตัวเป็นกลัวมันเนียเฮ็ดละว่าลุงดำตะกันนะซานุงฮีจิตูของปุลางหนัวมิงจิเจียงงี้นะสนีนีเป็นคอมปีนะไปนาวะมินเซียนเป็นกิเปียเยี่ยมกิเปโลเยี่ยมจินหอยตะกินนักันแล้วจินปอขัดเต้นมิติงกะตั้งนาปีนมินเซียนเปโลวินะมันโดเจียงงี้นะลายอสุกิกเจียงอามินุละอมโลกิวมีกามินุละอมโลว่ามิติงละกะฮิเวองกิจิกิอมหิมันินมากายบุลเตเขียงฮิจงเงินะมินเซียนกิขุมยองขุมโลยามจิตูนะดงแล้วจินจิตูมุปลากหนัวมิงอีนะทุงเงินนะคอมปีไปเตงฮิจงเงินะเจียงหนูมันคันจงตัวตรงอิเทสมาบางเงินอมัยนาวปายนาตะกิจุยนะตัวนี้ยองกิคอมโจโลหิมันนะทุงเงินนะพอกตองจิงปลากหนัวมิงเจียงเงินะอินจีนะไม้ทักจีแรงแบบกลุ่มขัดลายไอ้จะกลุ่มจะซ้อมแล้วงาซ้อมไปลุกกลุ่มยังว่าขัดเป็นกิคอมโจฮิจิงินมั่วยะสุยโนเตอีนะชีกกูปนองไปนะตัวเป็นฮิลายะนี่ปีต่างงานน้องที่ขบุลุงดำมาเอาเงินทุงเงินนายองอามาเอาจีงาชายะกัลกิกนายองทุงเงินนาพกตองจิตุเต็งปุลักหนัวมิงเกกงยักษ์สังตุเต็งฮีลุงดำเคยส่งทุจักสักนาเลคงดิ่งเบ็ดไกแต่ลุงดำกูนาเทมขัดองในนิ่งอินมอทุงเงินนาคงเงียบหนบจงยังมีนะกูตัวปันตุพังเปียกาเลอสโลจีนี่นะนาวคินเอดิ่งตัวจงมาแต่เราทุงเงินนาน้องเฮเลสักวินล้อมนุกยังอ่ะตัวไม้กาส่งของสวงนายเกว่ากิจินะตัวปันตุพังเปียกเลยก็เป็นกับกัมปานีเปียงเงโมนุงกาลที่อาลูยะกับกัมปานีตัวตะกาเซมินาตุนมุนดังที่อาอุปาวมาแต่อุปาส่วนกินป้าวิเสมนาตัวละมาไปสอมหินะจิงเจียงคิปันดิ่งหินะตัวเต็งอาจงบางจีดิ่งเฮียนากิสินตอมบีเวดิ่งมอยินะพิลนักกิจงตอมดิ่งดานากังไอสุดจอกหินะโปรแกรมของนินตัวเตะตัวปันตุพังเพียงนางโนจงทุงเงินนางพอกุนชีองเชียร์ที่นิ่งตัวเตะบ้านะทุจักสักนาดิ่งไม่ได้พอปีลำปันทุจักสักนาเห็นเช่นตัวออกซิเจนเพลนไม่ได้อักที่เนหินะเพลนที่ตัวดิ่งหูนาคิจง ZBC ปันโมอินาตัวเป็นพอปีนะอีปันอินาพอปีส่งปันอินตูนี่คิดไปดิ่งฮีจิมอตัวองจะสักหินตัวตักเตตัวมุนเป็นมีพาสเนลาจงอภิยาตัมมามอตัวเป็นอาณาฮิโลโนตุงปันอินาเปกขัดเปกนี่เบกไอซอนเกลัมปันปาวันนัวมิงนาชิวอาชียามีอะไรพอปีส่งปันอินมาแต่เปกขัดเปกนี่ปาวันนาหางอินานาตัมปีมาแต่ขัดเลยขัดองกิกอมโตเลยตัมปีองพัตวินานาทุปีกิเซมโจฮีจิมาแต่ตัวจงกิพอกสักหินีนะอาณาฮิโลโมตัวเป็นเนวีกิเปียกจอนวีพาดานฮีจิองเทสักหินิงอินาตูนาคนเตบานาไปฮีนีนมาแต่อินาเสียปาอามาเลสงเปียกนาตองจมพดนิงินโมรับกิบเป็นวามิเต I would like to invite Pastor Eugene. We really appreciate for everything you do for us, in cry, always coming, encouraging us. Yeah, it's a blessing to have our pastor, is us not having a pastor and him being, our senior pastor in the house, it has been a blessing that we had. We've been really appreciated and blessed. We know we've been blessed that you've been part of us and, So
มังพานไปสวยได้ตะกังอินะตัวน่าสุมปีดอนน่าละมาไปตัวหินี่นะมอสุมปีลาเลียงละมากายแต่องกาตัวละกาเลียมสมกัวเล็กกัวไซนะสุมปีเลอันพามแต่องอาบสักดิ่งป่าจามกอเลียนมออินะละมากายแต่องอมสัวกุลากาเลียมจะทุมเลสมงาเลลีฮิดีงินะอาหวมทวงเงสักดิ่งเนี่ยอุปาส่วนกินเปล่าตัวเต็ง เลขังโนเตลาตัวเต็งอคิโซมินซัมตัวปานี่ San luangin kata samite wanyang kinasung akan okasa lailan din kakilwa waso din kaya ang hanggang kate kwan di yading yan tupan ng oksa Lainan na oto kana sending te om luae Lanjang ka tikyang Dina tugen Yang hong solinge Dahil sodyang ti Dan may dalam kempel Kung yang sa hiyaw Kasong silawin Lagi kay makayin Isong lagi kay Kapal ang biyahin Mananong dyan-dyan Nahom to kanya Tupan ang buksa Lainan na oto Kana sending te kong luae Lanjang ka tikyang Inatugen Nang hong solingin Dahil sodyang si sumbi te le yan pam te ma de kinaging kyang ngai no jong na lung suan na yun Hallelujah to ba itna le min than na wang le na to akidim anung ta kong biagu to pa na tunga lungdam na min ka hong pa to hi to ba lungdam mo ngai no happy na hangina kal khasung ton tung kasel ka bor na ka pai suk ka pai to na ka ho ka cha na wa to ba nang nung chung nong kema to pa nang man tuni na bolsa ni tang khowak pa te ka mu ngai na lo te ang musak bek tham lo ina to pa tu sun hunin to pa nang ma biak biak o bethai ding in hunan phang nga sak to pa na tunga lungdam na min ka hong pa to hi to pa lungdam mong tuni in O kasakabor na panung kanga uay zongin to pa o chitpiang na hisongin to pa o anpalte zong to pa nang mahite kempyo nang main kung piang na te huangin to pa amok namang thang suak sakhet lawin to pa chitpiak ay zongin to pa nung piak sa thupa taban kong kyon hiatu te ay zongina to pa alam dang dakin na ong piak kim to pa nang main aza tul khat dongin na to pa thuking na pasien nang maong hingiat tain lungdam ngai to pa nong happy na kiching nong piak sa thupa te han lungdam thu ko ille to pa mailam kalson na dite azong to pa nang main sep na bor na dite to pa ong makaya nong wal zo piding hisumpite nang makusiang do song yan kong kyapu to pa kapasian ho amen Ivekin ding ton Ivekin dingin ni ma te la sign to te wam thunget naung nei sak ding ya papa mo Luntang na tuy pitang awi nun jangin Siling tingay sunin na lumpia jangin Tupakan lumakan na ngay sunin lang Lupain na nampihong yanin lain Tupakan lumakan
di Hallelujah, hallelujah. Siang covang lian kong biyak tupa lung damong tupa nang man natate. Oh tupa ni khat ni pi khat ka khat te tupa nang man nong gwal zo pin ko natate kahona kacha nate vo tupa nang man nong ching nong kemin lamsak lam khang sikyal nate kahol mo to teo hi zong na tupa nang man nong ching nong ke ma thupa nong piain chidam na ludam nate nong piang man na thakin lung dam kong ko hi tupa na sem silbol teo tupa kasep na ka silbol na te van nang manong chinong kemin kasep ka bolu ahi to pa zum lehiam te to o to pa o kipel thailo no to pa o lawai liam na bai na te si na te thei hima ta se le to pa nang man to te panin nong chinong kep man lukdam kong ko hi to pa to bek tham no no to pa nang man o hi nang ma pu sa ZCC Paul pisunga to pa aneong pen alian pen dong to pa nang man tuni jang dong to pa nang ma inate nong laka nang mahoy natin nong musaka to pa chidam le lumnuam takino to pa himon hilay zaga o to pa nang mabiyak buk wala tu chang dong to pa nang man apelem hello no to pa nang man nong tunpi manin nang tunga athakin lungdam kong ko hito pa to bek tham no to pa hiya o to pa nang ma biyak piang nang o to pa biyak piang na kong bol thei nang no to pa o hi biyakin pi ong ko mahi o to pa hi mangkang bol pi crossword te mama adi zong kong thum sakhi to pa amau te no to pa thanem na tampi tak nei khadiu hi to pa amau te no to pa nang ma mai pha zon zolo na zong tampi tak nei khadiu hi to pa amau te no to pa nang ma gam le le adi sep zolo na zong tampi tak nei khadiu hi to pa ahiyangin to pa nang ma kyang panang pai o thathak te khasyang tho te to pa amau te sunga nang wanila amau te mai la mo to pa hisangin apekhe zo zo sem le to pa nang ma gam le le adi ngino to pa ma apang zo zo sem na ta o to pa mangkang ko pite zong nong na swa sang nang zong kong thum hi to pa to bek tham lo na to pa hi ZCC adi zong kong thum la hi to pa o ko teng makai hi o to pa ZCC Paul pi upa makai te adi kong thum hi to pa mountain bang mapil na siam na o to pa leitung pil na siam na o vantung pil na siam na chite nei lo ding hi mata se le to pa nang makyang panang pai pil na siam na to nang makyang pai ang pai in na tak to o to pa hi Paul pi amakai na ta teng sok sang nya ta in o akibang mai no to pa num pi makai khang no makai te akipa no to pa nang man athaki no to pa nang makyang panang pa in na tak to o to pa nang man athakim thupa te nong na piak sak di jong kong thum hi to pa to bek tham lon to pa tu lai takin naw pa hi numan khana di jong kong thum hi to pa asol lo no to pa hanu le naw ki khen ta di hai mani no to pa nang ma tunga o nang ma khut kong ma ai sunga athakin kong ki am nya do hi to pa o to pa ma te naw aswa na te vo to pa bang maham sang na buhay na te lon nom takin aswa thei na di jong to pa ama te on to pa nang man na hon sang nya ta in o to pa to bek tham no to pa khompi apai di ngo to pa na tano te to pa nang man thupang na piak sakila mountain angi masom hi no to pa nang ma tang tung sang na hi mani no to pa nang man apai diu agel na te so pa nang man o na thukim pin law to pa apai khianu wata katunu khompi sunga nom sai no to pa nang ma thu le la hoi no no te nga no to pa mountain hita kong tun ki ku changin ko apai zo lo na ta te ading na athakin ong hom son zo na ta te nong so sang nang zo amau te sunga to pa o athakin thupa te nong na got sang nang zo kong thum hi to bek tham no no to pa o kapo khak lo tu kha sunga birthday ni om kha ka le zong to pa nang man athakin thupa ong na piak sakela amau te yo to pa so ni so kha te lung nom bek tham lo no to pa be sa hun khem po sang a phul lai ding apai lai ding amai lam hun khem po wa zong to pa nang man o to pa no ma sa to zo sem le o to pa nang ma sunga tha ha zo sem nang ma sunga jung thu ka kha zo sem na tano te nong so sang nang jong kong thum hi to pa o to pa tu ni chak nong gol zo pi nong ton pi na hang lungdam ko kom le kanai lai hun te khem pe wan nang man ongom pi ding ong ton pi lai ding thupang pe lai di nai manin nang ma tunga lungdam ko kholin nang ma khut kong ma na sunga kong kia pu to pap sia no lungdam abana khang no la bola sami pa ni
Ra ngài mi mau tàu pan tu phang piak sak ta he. tu ni hun te pa na pai to hi pa ni ma te na ap na to zom nuam hangina tua dingina isia pa ma te ama sama hi pa ni tun. Now we're going to move forward with doing the baby dedication, so I would like to invite Pastor Chusin. If pin kun ben na to mo ngai ngai ni ko ai. All right. Oh, it is good to be with you. COVID has been a rough adaptation that we've had, and what a wonderful time to come together and not only to be able to share the word with you, but also to participate in a baby dedication and God's precious gifts of the family unit. And I'm so pleased to be here with you guys. Ipangin mates no te to hun nuam jang kom te ding in mata COVID tam to hi wa hun set kom kala to pan tu phang piano te to hun jang kom bek tham lo ipangin na na wap the na hun nuam kanga manin nak pitakinang tang ke sama maing. Have this wonderful couple before us, this family, and their son and newborn, and we are grateful to be able to take part in your commitment and dedication to the Lord. Iya imaya ong dinga imada nu pa ay loma ma nu pa le ma ta pa itlele atuwa na ong ya kito mate pasian kia nga
มาแต่ปัสยันมายาอามาวนาวับดีงาองดินเงียนนาอุตกิไซน์ Scripture tells us that children are a gift from God. ลายเสียงทวินบังนักเกนเฮียมจีเลนาวบังเตเป็นปัสยันองเปียกเลสส่งฮีจีนนักเกนฮี In Psalm 127, it says that sons are a heritage from the Lord and children are a reward from Him. อีลาเตนัมบัดจาเลสอมนีเลสกิอันเอลทุมนาบังนักเกนเฮียมจีเลฮีตาปาเตเป็นมาแต่ปัสยันเพียงปนาองไปอีหลัวมาแต่กำรวยฮีนาอีเลสส่งฮีจีนนักเกนฮี The Bible tells us that we must first recognize that children primarily belong to God. He's the one who created them, who knit them together in their mother's womb. ลายเสียงทวิมตักนั่นแล้วงามาสเปนเป็นอินบังนาชีเฮียมจีเลปัสยันอินมาแต่ฮีส่งมาเอาฮีนาบังเตเป็นปัสยันฮีจีนาอีพอกดิ่งกิสัมมาไซ But in His goodness and His wisdom, He has given parents the opportunity to have children and to experience the love and the encouragement that brings to a family. อามาอินนาเลอเฮปีนาหาเงินมาแต่โตปานไอแต่ฮิตวังอินะมาแต่นูเลปาแต่เป็นตันไอเทนาโตปานองเปียไม่ได้ตัวทุพายแต่องเปียฮี But along with this gift comes an awesome responsibility of caring for the child, but also the wonderful privilege of enjoying the gift. ตัวทุพาเตตุงโตนะมาแต่เอยาดิงปานินาเอยาดิงอินะนูเลปาตุงตาวนตัมปีตาวนเลียนมาฮีงะเลสงอาดิงตุงโตนินตาวนนาทุปิมาอมี But because children are and do belong to God and are given by grace as gifts to parents, it's only proper and it's only appropriate that we take time to dedicate these children to the Lord. ฮีนาวบังแต่บางหางเงียมจีนาวบังแต่เป็นปัสยันมาแต่ปัสยันฮีมาบังอินะมาซาอินะอากิโลมมากิตวงมาแต่ปัสยันเกียงฮีอิตาแต่เป็นอิตานูแต่เป็นยามนาวเงกแต่เป็นปัสยันเกียงยาเป็นอากิโลมและอากิตัวกับฮี This was a tradition in Scripture as well. In 1 Samuel chapter 1, Hannah presented her son to the Lord. ฮีตากาลายเสียงโทนเลหังอินะเซมัวมาซาอาเลียนขันนาสุงะเฮนาอินะมาอัตาเป็นมาแต่อามาอิตาปาเป็นปัสยันเกียงปีนาองไปปีเงียทีตัวเป็นมาแต่เงยนาดานากินเนียฮีทุจุยมีเตอาดิงิน And in Luke chapter 2, we see Mary and Joseph brought their baby Jesus to the temple in Jerusalem in order to present him before the Lord. ลูกอาเลียนนีนาเนลซอมนีเลนีนาเอ็นสุกเลวจินตัวมุนาจงโจเซฟเลมาแต่เมรีเลโจเซฟินามาอัตปามาเบียกินสุงอามเงียดดิ่งินมาแต่ฮิบังอินอามเงียดดิ่งินองไปผิวฮี In the same way, Dow and Dim brings Sarakai before the Lord. ตัวมาบังอินนั่นมาที่ตัวมา again ตัวอามิดังจงโมตัวฮิบังนาวาปินะนาอมุฮี And today they first present themselves and then their child to the Lord. ตัวนี้นะอามาฮิตากาอนุเลปาอามามาองไปเงียดินอัตาโตอามาปัสยันมายังไปอยู่ฮี So Dow and Dim, first of all, I call your attention to the commands of God recorded in Scripture. ตัวนี้อามาสเปนินะฮีปัสยันอินมาเตปัสยันทุข้ามาฮีลายเสียงโตสุงอาอมเตตัวเตกงเกนมาสนวมฮี In Deuteronomy chapter 6, verses 4 through 7, it tells us, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on their children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. อีทุยคิงนาเลียนกูกันเอลลีปันสกีนาบังนาเกนเฮียมจีเลอิสราเอลเตโอซาอุนโตไปอิสราเอลเตโอซาอุนโตไปอีปัสยันขัดเบกไอฮีโตปานุเตปัสยันนาลุงซิมแคมเปวนานุนตังนักขอปะกูอิสราเอลเตโอซาอุนโตปาอีปัสยันโตปาขัดเบกไอฮี
tô pa no te pasian nalung sim khem peu nanun tang na khem peu le na thahan na khem peu to na I dingu hi tu Go ahead. sorry tu nia no kong piak to ai tu nia no kong piak hi thu te nalung simua om ding hi na ta te u tunga lim takin na hil dingu na in sungua na tudu chiangin lampia na pai u chiangin na lupu chiangin le na tho u chiangin thu te na gen dingu hi. Ephesians chapter 6, verse 4 says, Fathers, do not provoke your children to wrath. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. I Efesalian gukaneli na sunga bang na chi hiam chi le na tate u mat pasian de nak to na tate u he sakeu la pasian de na to ki tua kin tu na hil un chin na gen hi. So God's instructions are plain. It says, Mom and Dad, love God with every ounce and fiber of your energy and teach your children to do the same. As you love God and one another, you will model before the child a wonderful love for God that he will want for himself. I muna bang na na chi hiam chi le mate nu le pai na I the dan ding na nu le pai na pasian ina ete ongi dana mate itate tua dan tua I na eight pasian in ete ongi dan man en pasian I dan ma tua to ki banga itaten ong na khat thein ongi the na ding ina e itate in pen tate ette ding ai tane te te the ding ina yom ding ki sam hi ama sign. And it is true that where our children get their first impression of what God is like through their parents. Hi pen mate nu le pa te nen pasian to ki zop na pen nu le pa tung pana ki sin na ki san na mate to pen nak pi takin man hi. So Dow and Dem, in your coming forward today, do you commit to raise your child up in the ways of the Lord? Tu ni na no hi ta kanong pa na nanu paun mate pasian de na to ki tua kin na tau na panta ding chi ina na ki thu ki mu hiam. And do you dedicate yourself to this practice? Tu no le no mate tua ding ya dina na ki pe zo hiam. Amen. All right. Then, having come freely, I ask you now that you enter into the following commitment in the presence of God and His people in this church, so that your child may walk in the abundant life that Christ offers. So do you, as this child's parents, vow by God's help and in partnership with this church to provide your child a Christian home of love and peace, to raise him in the truth of our Lord's instruction and discipline, and to encourage him to one day trust Jesus Christ as his Savior and Lord. Hi mate igen ma bangina no na ta te ulim takin panta dingin mate panta ina patni khatni tak chiang ina amanun tang na pasian kianga hidana pasian umma amanun tang na to pasian kianga akipiak zo the na dingin no wanu le pa te in huwa mate pasian to ki zop the na ding na in sung ya dua pasian hi pol pi to ki zoma pasian thu to patta ding chi ya din mate no ma na ki piak the ding ule thu man takin mate kha sunga pasian sunga thu man tak to si kan zui na ama na thapiak ding mun le hi ito pa jesu pen ama I ahon hia pa mate abyak pasian hi china sang nge na ding ina no anu le pa in tua danin ka hi ding hi chin na ki zo hiam. Amen. So finally, I'm going to ask the church to make a vow as well. Tu na hi pol pi mi te no zong hi mate thu kun to ki zuin dot nom na kong ne hi. Modeling this kind of love cannot be done alone. It requires the help of others. Hi bangin tate patta the na to pen nu le pa bekin bang chi diam nu le pa bekin ading ina bai lo wai manina pol pi te hi dot nop kong ne hi. For this reason, I join with these parents to call upon the help of this church, and I now direct the questions to you. Tu na hi to ke zuin mate anu le pa te apan pi ding ina hi no anu le pa ka dot ma bai no pol pi mi te tunga dot nom na kong ne hi. We've heard the saying that it takes a village to raise a child. Ya pau na khan na nge in bang na gen hiam chile na bang kha dong khan khian na ding ina apan ta ding pen kho khat ki sam hi chin na gen hi. While it is true that parents have the first responsibility,
but parents need the help and support of the community. Man mahi nu le pa tunga taw ama sa penin na pangkhat patta the na ding ong khan khian na ding nu le pa tunga tawon hi a hi zongina ama I ki pol na pi mate ki pol ki zop na tuam pol pi ai zongina ama I community sunga te ki samhi. So I'll direct my question now to ZOMI Christian Church. Tu ni in hi zomi pol pi mate ZCC pol pi sunga tu in na hi mi khon kong dong nuam hi. By being present in God's house today in worship of Him, do you hereby declare yourselves to be the children of God because you have trusted in Jesus Christ alone for your forgiveness of sin and the gift of eternal life? Tu ni na mate hi na pangte ina pasia nong mu the ong the na ding ina mate amo na I mo na te pani na swa tang na nga the na ding le mate ton tung nun tang na nga the na ding ina hi pol pi mi te in tua mate anu le pa pan pi ina hu ding chi in. If this is true, please let it be known by saying we do. Ki zong kapan pi ding hi na chi ule ki zong mate kapan pi ding hi chi na we do ong chi un chi. Amen. Then I'd like for you to stand. Tu na na vek piu nong ding un. So you having come freely, I ask you now that you make the following commitment to those who stand before you, to this couple, this family, so that they may walk in the abundant life that Christ offers, and to help this mom and dad be faithful to God, and to help teach and train their child in the ways of the Lord, so that she might continue one day to trust Him as Savior and Lord. And if you accept this responsibility, please respond by saying we do. Tua again ma bangin ma tua atunga no kong dot no pin banga hi hiam chile tu ni na hiya anu le pa to mate pasian sunga aton tungin pasian amuang hi na pen pasian amuang a hi ngiat na dingina pasian hi anu le pa hu dingina pol pi mi te no kong samu hi anu le pa huin au na sunga mate pasian uma muanga mate pasian thu le la pasian amuang au the na dingin pol pi mi te in pasian thu to pan ta in ko ma win ama pen pan ta in mate pasian amuang ke yong hon pa ong gum pa hi chi na amuan the na dingina pan pin ka hu ding hi chin na hi zo ding wa le ki zong ka pan pi ding hi na chule we do ong chi un. Okay, with you standing, I would like for the couple to turn around and face the congregation. Just turn this way. Tu na ding la no mi pi la mong ngaon. And I would like to offer up a prayer, and I ask you to join with me as we beseech God to guide this husband and wife in their training up of their children, and especially this new one here, that they would give themselves to the Lord and to their family. Ya anu le pa mate le ading thu nge sak le tu hi tu na nge ka ding thu nge sak ko mi no zong thu nge pi un. She's cute. Okay. All right, let's pray. Okay, I'm going to step in between you. Okay. Father, in the name of Jesus, Lord, how grateful we are for your gift of family. How precious are sons and daughters to their moms and dads. How precious are mom and dads. Father, I pray that you would bless this couple, that you would give them strength, that you would give them wisdom, and Father, that they would have the joy of raising this young lady into the child, the young woman that you would want her to be, and her brother as well. Father, we thank you for their commitment, their desire, Father, to recognize that you are their strength and you are their guide. And so we dedicate these children to you. We ask for your favor upon the family. We know, Father, that you will be their provision. We know, Father, that you will be their strength. We know, Lord, that you will be their constant companion, comforter, and that you will bring them much joy as they look to you. Father, we know you also are their protector. So I pray you give them wisdom, you give them guidance, and Father, most of all, you give them joy. And that Jesus will be today and forevermore the Lord of their family. In his name we pray. Amen. God bless you. Bless you.
All right, that is a cool thing that God allows me to do. I love that. I love babies. I love children. I like mom and dads. All right, so nào bằng tê pen ken in mà tê ngài mà hi rồi na nu le pa dòng pen ông y tông ngài nhưng So as I was thinking through and praying through about what God would have me to share with you today, ken thu kan ange na ma te e tu ni na bang thu ken ding ka hiam chi thu kan ange hi I thought about what is the very core of our walk with Christ. bang pasian to ma te kal suan the na di nga bang akisam pen bang tu pi pen hiam And that is relationship. to pen kizop na ma te ikizop na tu pi ma hi Our relationship with Christ. kasiang to ikizop na pen nak pi takin tu pi hi God is not desiring to be way off, way out there that just we kind of check in with every now and then. pasian pen a un na tai zel in a u thu na ong pai zel chi bang hi loi to dan pen ma u thi loi He desires us to be in contact with Him constantly. aman pen bang dana ai mi hing te ong de hiam chi aton tunga kizoma ma te ki holding pen ama pasian de na hi Just as I prayed earlier for this family that Jesus would be in the center of their home, Jesus wants to be in the center of each of our lives. tuma hiya in kwan te thu ga nge sakda ni na in kwan sunga to man te pasian ong om ding hi ka chi ma bain pasian pen e gi nun tang na sunga alai zanga ama ong nuam hi The Bible says in Him is found life, and without Him there is no life. la siang thawin bang na gen hiam chi le pasian lowin nun tang na am lo hi na chi So as I thought about that, I thought in a relationship, the most important aspect of a relationship is communication. tua ka nga isulai takin bang kalung sim sunga ong suwa kiam chi le pasian to kizop tua ikizop na sunga ida na mat ki ho na pen na pi takin tu pi hi And if we're not talking to those who are close to us, they won't be close to us very long. ei to mate ikizop pi ilom te khat to pen iki ho ke le pen ikizop na pen ong gam la di idea hi And Jesus modeled what it meant to be close to the Father. pasian in ei te ong gen ei te ong thei sakina bang da na hiam mate bang da na ikinai thei di hiam chi na man ei te ong la hi He said things like, I and my Father are one. aman bang na chi yam ai mate tu wa ke ka pa chi da ni na man tua da ni na gen hi I only do what I see my Father doing. to pani na kapain accepte ke man kasem hi chi na man gen hi He said things like, I walk in obedience with my Father, displaying my love for Him and His love for me. kanun ta na ama bangin zangin mate ama I thu te zui na ka om hi chi na man na gen hi And in his final prayer in John chapter 17, where he prayed for his disciples, he prayed that the disciples and he would be one, and with God as he and God were one. hi zem sunga bang zem alian som le sagina so man bang na gen hiam chi le mate pasian in khat be hi chi atwa tenga man lai siang do sunga na na gen hi So prayer, which is defined as talking to God, is something that should be essential in our daily walk. thunget na chi pen mate nak pi takin pasian to ikizop na sunga athu pi pen na hi In Matthew chapter 6, verse 7 through 15, Jesus is talking with his disciples, and later we find that they came to Jesus and they asked him, Lord, teach us to pray. hi mathaya lian go kaneo sagi pan som lenga sung na ne en le uchin nung zui ten to pa jaisu kyanga thunget dan ong hilin chin na ge na dong hi And so today I want to take you into the school of Jesus' school of prayer. tu ni na hitaka ong pa e ule na wa ko ma pe to pa jaisu a hil dan thunget ji apen no te to ke kum khom nom hi hang So in Matthew, Jesus prefaces his lesson by saying this in verse 7. tu ni to pa jaisu na gen na aneu sagi na mate mathaya lian go kaneo sagi na sunga en suk ni In Matthew chapter 6, verses 7 and 8, he says, When you pray, don't babble like the Gentiles, since they imagine they'll be heard for their many words. Don't be like them,
because your Father knows the things you need before you ask Him. hi saki legian na sunga bang na gen hiam chi le thu na nge tu chiang in ithunge saw le pasian in hong pe deu ding hi chi in angai sun zen tell me te bang in khian na anei tum lo kam tam pi alui lui ke yun tua na thunget na ngonun na pa un no te kisap na teng hong thei khin a hi manin zen tell me te bang ke yun. Now, we know from other talks that Jesus gave that He had a problem with prayers that were not connecting with the Father. Hi taka madena lim tak na leu uchin bangale to ba jesuin mi thunget dan pol khat ade lo mo pol khadom hi. Remember, He told them that don't be like the Pharisees who like to stand on the corner and pray out loud so everybody could hear their magnificent words and praise them. Thuinget chang a sot thungen ke chi itwa lo de taka oging ong ke chi mi khem be zak ding chi te bol pen pasian de thunget na na mi tuan lo hi. And here He's talking about people that really have no connection with God, but they throw up prayers, just hoping that, that God would be a magic genie that will just answer everything they ask. Hi taka na khat leo chin ama bang dan hiam chi le tuwa thungen na a ong je te pol pasian to ki zop na gi na nei mel lo wa ma de tuwa da na hi bangale mit pial chi ding ya me jek tua ana khat te da na alon je te da na ma apua lon ke yang in pasien to ki zop na om ngia lo pol khat hi dei. So the word here is translated babble. They just spew out hoping that something sticks. Ama win pen hi da na lon mang ma da ong go mangina aki mang thei khat om khat zen le chi na to hi go pin khian na me lo hi. Kind of gives you the image that all they're doing is giving their Amazon wish list. Amazon na pai tak changa to wish list ma te bang chi dia ni dang khong te le in wom khaleng chi na ko ida na ko akoi mang gop da na ama win na ko hi na ki man na lo mo. He says, I don't want you to babble. I don't want you just to be talking to talk. I don't want you to do it just because it's a routine that you're in. I want you to talk with me. Aman bang na gen hiam chi le hi da na nang ke to nong ki ho chang in iki ho na pen pong man dan in ngai sun ke yin ma te ina nong thu nong nge tak chan ke yong ho pi un chin pasian in e ama I ho pi ding pe lung gul zo hi. And He wants us to be honest and open with Him. Ama pen e chi tak taka ma te thu man taka ilung sim ilung tang I hon khiat ding to pen pasian de na hi. So after giving them that warning, then He says, this is how you should pray. Aman pasian in anung zui te pen ma te warning na pi ai na hi dan hi na thunget dan ding u chi na man na gen hi. In verse 9, He says, therefore you should pray like this. Aneu kuana sung mathai alian gu aneu kuana sung na en suk leu chin to ba jesun bang na gen hiam chi le to a hi manin thu na nge du chiang in hi bang in na nge nun chi hi. Now, Jesus didn't say you should pray this. To ba jesun hi na nge nun chin gen tu lo hi. He wasn't giving you a rote prayer that you use every time you pray. Okay? The prayer in Matthew chapter 6, verse 7, or verses 9 through 13 or 15, is not a prayer. Actually, we call it the Lord's Prayer. But it really isn't. The Lord's Prayer is John 17. This prayer is a model prayer. Hi pen bang chi dia ma thunget dan lian na khathi lo ina zon alian som le sagi na sungwa thunget dan lian ma lim tak nai ani nak adina ai zong ina hi pen thunget dan apong sa na lim da na manong lak hian na hi. In this prayer, Jesus gives them 6 or 7 areas, subject matters, focus items that He would like us to have when we come to Him in conversation. Hi taka pen tam het lo mo li le nga khom be ki na hi zong ina to ba jesuin anung zui te kyang a pahangin na la ka khiam chila thuinget tak chang in hi danin mate hi sunga teng bang teng en ngai sun ding thuinget te chi amanong phok sang na hi. Now, it doesn't mean every time you pray you have to hit all 7. Thunanget chimina hi teng khem pe pa sak ding chi hi tuan lo hi. Because throughout the day, Paul tells us that we ought to be praying constantly, that we ought to be in constant communication with God. Paul in bang na gen hiam chile thuinget chiang in mate ni simina thunget ding ki sami china thu khat ve bek nget ding hi lo nget ton tung ding ai manin. Like today, I'm standing here, and while I'm talking with you,
I'm praying in my head. Give me the words, Lord. Give me the words. ตูไลตักดานมาฮีตูน่าต้องเกยน้องมาอย่าถูกแกนะเห็นตัวกัทุกแกนก่อนตัวป้าโอนังกัทุกแกนดิงกะลุงตังสงากะมูกะองกัวนินมาเถชินแกนส่งทั่วกังเงินก่อมฮีตักกัทุกแกนก่อม When I was in seminary, one of my professors talked to me about that he has certain triggers that he sets up that will remind him about something about his relationship with the Lord, and he used colors. So every time he saw somebody wearing the color red, it would remind him of Jesus' sacrifice, and so he would thank God for sacrificing his life for him. นี่ดังนี้นะกสังกาลายกับโปรเฟสซ่าคดีนะมาเดอีอาเซียเตคดีนะอามายาอามีเตปวนสิลตัวฮีนะตัวปวนข้าลาเป็นฮีนะอาสันข้าได้เลยเป็นตัวอามาพัศยันตัวกี่หัวไหนยังไงสุนตัวป้าเจสุยนะมาอีสิสันยาดีงาองล้วนนะเช่นมีขัดปวนสิลอาสันเป็นตัวเป็นอามันตัวสุงะพัศยันตัวกี่หัวไหนตัวมีขัดปวนนี่อายองเป็นมาเดพัศยันตัวกี่หัวไหนจังเทียจีนแกนี่ So one of the things that I decided to do early in my ministry was that I seemed to be on the phone a lot, and sometimes I'd pick up the phone and I'd just start talking, and sometimes I'd get hit with something pretty big, and I'd get caught off guard, and so I believe that every conversation I have, every opportunity that I have, is filled with possibilities, and so I want to make sure that I'm in tune with what God wants me to do, and so when the phone rings. I kind of triggered myself to begin to pray before I answer the phone. Lord, give me wisdom in answering this call and talking with whoever this might be. ฮินาเกยฮิรานี่นะพัศยันนะเซมก็คิดปัตตุงินะบางด่านหิมก็เฮียมจิเลฟงเป็นมาแต่ฟงโตฮินะฟงเป็นยิงเดนี่นะตัวฟงกะเล็ดยิงเจียงเห็นโตเปานังมันงมปีนมาแต่กัทุกเกนดิงกักัมปนาไปยิงหูแต่นังมันงเปียอินจินทุกเงินนาตัวก็เหียพัศยันโตกิจบนามาแต่ตัวกะฟงกะเล็ดไม้นะทุกเงินนากันในมาเสด็จหินะตัวเป็นเกยีมาแต่พัศยันนากระเสพตุงเกยมันทรงเพียรเจตัวด้านนาเซมดิงจิเกยีแกนางยิมนาคทีนาตัวด้านนินกันนะฮิ Because to me, there's a couple of overriding things that prayer that is keyed into prayer, and that is the 2 Ds. All right, a 2D prayer. I want to. It's a way to be devoted to God. I want to build on my devotion to God, and I want to seek direction from God. Ina pasian kiang amata pasian to ki ho na to tak changa pasian kiang a koi chi ding koi lam suan ding ka hiam chi tot na tua te gel ma te pasian to ka khiau tak chen tua ke yi ngim na ke yi lungul na hi. And so as we come to this part, as I mentioned before, there's about 6 or 7 subject matters that God hits upon, that Jesus hits upon when he's teaching his disciples. And you're not going to do all those in every prayer you pray, because a lot of our prayers is on the run. A lot of our prayers is instantaneously. I get a phone call and it's somebody in the hospital or somebody in my family's had a tragedy, and and that hits home pretty hard. And so I just need to be asking God, Lord, give me wisdom here, give me comforting words to say, and calm my heart. Okay, I'm asking for direction. I'm asking for his peace to invade my life. But when we're talking about an extended time in the Lord, if it's your devotional time, and I would encourage you, if you don't have a devotional time during the day, you grip one, because you need to check in with God every day, and you need to have more than a couple of minutes to do that. Ina tuwa ran fong kalet lai na bang danin tu nget na kane hiam bang dan hiam chile at ve chiang ina ma te accident ของจะโตตุงของไอ้จงมาอินกวนปีดำโลของมาแต่องมเทเซลฟงโตตัวด้านกำลายมาแต่อินะตัวลายตะกินบังดานี่นะทูเงินก็ยำจะโตเป้าฮีฮักสัตนาเตมาโตฮีอินกวนสุงบอยนานัดเลสัดมนาเตเกนบังจีดิงลามงลักินชีนาทูกังเงินนี่ตัวตักเตฮีมุนามเตจงปัสยันตกิโหนามาเตอันนี้โลยมขากอาลุงกุลดาวมเลนี่ขาดินนาหุนเทมขัดตาปัสยานาดิงเปเลวนาเปียดิงนาลุงกุลมเลเปเลวเช่นบางหางยำจีเลลายเสียงดูสุงะปัสยันตกิโหตอนตรงดิงแกได้มันตัวเป็นนักปีตะเกนทูพีฮี And I do believe that when you have that extended time with the Lord on a regular basis, that many of these, if not all of these, 6 or 7 areas need to be covered. ตุนเฮียน่าเอแรงทัวไอลายเสียงดูสมว่ามุนกุงมุนสักิบังอไม่เวไอฮิซอนปัสยันตกิโหตอนตุงฮิแรงตัวขัดเวอิงเงตลายอิงเงตเจียงหินะอเวกปียคาวากุลงมุนขัดมุนขัดเงตกิกแต่มุนขัดไอจงตัวด้านเองกิฮิเทฮี
So let's jump into this school of prayer with Jesus and see what he thought was important to pray. hi pasianin thunget dan ahir na sunga en le hang aman bang teng thu pi sa hiam chi tuen sung nuam hi hang. So he says, therefore you should pray like this. And in verse 9 he starts the prayer by saying, Our Father in heaven, your name be honored as holy. Hi kuana na en sukle aman athunget apat na abang na gen hiam chi le van tunga ko te pa o nang ma min siang tho kiza ta khen na chi hi. Now, this is an area I call praise and adoration. Hi pen ken bang dan hiam ba nang na khat kai cha thunget na mate thunget na sunga thunget pat jia. Our Father in heaven. Now, we know that Jesus encouraged us to look at our Father in heaven not as some big mass of great authority, but somebody who was a daddy. He said, say Abba, Father. And Abba is a very endearing term in the language. It means that it means that it's something, a very close relationship. In America, we like the term dad or daddy and or pop, just something that goes beyond the formal father. It actually connotes a closeness in relationship. I thunget na sunga aba father mate tua dan khong ki ji chan tua akhian na tuam to mina pasian to ikizop no man mate toi I pa te khong father sanga hi pa pa daddy mate tua te pen bang cha kinai zong na ki I na deu na ala na da na tua pen akizat na ai. This kind of falls under that area of devotion. I'm building my devotion. I'm learning to grow into being more devoted to Jesus in my ways, in my speech, in my attitudes. Ina pasian to ka kizop na mate akhau sem za thu khak sem na ding ina mate hidani na thu ka nget tak cha ina koi chi ding direction mate pasian kia nga nget na kan nei. Because really my relationship with God will flourish when my love for him flourishes. Pasian to ka kizop na upen ong khang sem na pen bang pasian to ki ho na mate kizop na ong khang sem ne pasian to ki ho na mate ama to tua. Remember, Jesus asked Peter 3 times, do you love me? Do you love me? Do you love me? No na tel khala hiam to pa je suin bang na adot na nong ni tak hiam chin thum be dot na nei hi. He says, if you love me, Jesus told his disciples, if you love me, you'll keep my commandments. To pa je sun anong zui te kia nga ke nong ni tak kule ka thu kham ka thu chiam khem pe na zui ding wi chin na gen hi. So Jesus said, when you come to him to express your love for him, our Father, my Abba Father. Yeah, to pa je sun mate ama I pa pasian I na pen ila hia ding to pe naman de hi. Ya mate de tua Abba Father chi ai zong na tom to aman na sap na hi. And he connects that with your name be honored as holy. That's adoration. Namin siang daw ta hen chi mate to pen hidana lap to na I pasian. And that's praise. Praise is lifting up the attributes of God. Hi tuing et tak chang I pasian I lap to na mate pasian ni thupi na to pe ama I pat na hi. Praise him for his character, for who he is. Ama I tuing et tak chan ama I pa to I biak chian mata ama kya nga hidanin tuing et tak chan ama kwa hiam chia ama I hoi na again ama. Bible talks about praise and thanksgiving. La siang to sunga mate thu nge ni na lungdam ko ding nak pitakin thupi gen hi. Praise him for who he is, his character, his strength, his mighty power, and you thank him for what he's done. Ama min padun ama I hi na le mate awang let na ama I hi the na khem pe hangin ama padun to tak chiang ina na ong piak na nga dinga asem na te hangin na lungdam ko win. And God has given us so many ways to praise him, so many great songs of praise, or over the ages have come out. You guys sang some of those today. The praise of just letting him know what a great God, what a great Father he is. And then also to extol his works, the things that he's done, the things that he's provided. Pasianin pen ama hoi na mate pasian min phat na pen lanam tuam mi tu ni zon na saku oma tua te zong mate pasiani phat na bang za in nang na liana bang za in na hoya nang ma na wang le na chin tua la te to pasian ama min phat na tampi na omi.
So there ought to be times of praise. And sometimes, like on a Sunday morning, we have a lot of praise going on, a lot of singing. ขัดเวเจนนี่ปีนี้ตักใจมาแต่เงทุ่งเงนานักปีตักินตามฮี But it's okay to sing in your home too. You know, it's okay to sing in the shower. It's okay to sing to the Lord wherever you are. ปัสยานมินพัดนาเป็นตำมุนตัวมาเอามาฮีตรงนี้นะอินาตรงปัสยานมินกิพัดเทยนะอมนาปันอินปัสยานมินพัดเทยแต่ Matter of fact, people like it better when I sing when I'm by myself. เกี่ยบังเกี่ยวัวก้อมเสียงอินามาแต่ปัสยานมินพัดอินาพัดนากันเอเป็นนวมซาโซหิง And I like it better too. กันส่งนวมนักปีแต่นวมซาโซหิง So submission and mission is the next area that Jesus told them they should pray. ที่ตากาอันวายมาแต่เปียกปังจีเดียงว่าอาสงปีนาเลเปียกเขียนหน้าจิไมนี่หมดตัวเป็นอักกีกะปัสยานี่นั่นนักเอนนาอมฮี Another word for submission is surrender. สามีเซนเป็นมาแต่ปังจีเดียมเลลิงเอจีไอเลยสานนาสวกเราเดียมอ He prayed for his kingdom to come. ปัสยานเกียปัสยานอามาอีคิงดัมดีงามมาแต่ตัวดีงามเงินนะ See, that's the very essence of Jesus' mission, was to bring the kingdom of God to mankind. มาแต่ปัสอามาอีมีเซนอามาอีน่าเสพนาให้เลยเป็นตัวอามาอีวางเลยนะหอยนาแต่เป็นมีหิงแต่ตุงอ่ะองต่างสักดิ่ง And what that means is having Jesus as king in the hearts of men. ที่ปัสยานเป็นมีหิงแต่ลงตังสุงอ่ะองมเทนาอินักเฮียนาบางเฮียมจีเลย And then there's the submission part. Your will be done on earth as it is in heaven. อินาฮิตากะมาแต่ปัสยานโตเป้านังมาฮิเทนาเข้มเปียวบ้านตุงานับเปียนสักบันเลยตุงาเปียงสักตายอินจีนะสานนามาแต่เปียกเขียนนานังมาได้บางฮิตาเห็นจีอาไอมันอามาเกียงอาสเลนเดอร์มาแต่กีอาบดิ่งกิซัม So when I'm asking God's will to be done on earth as it is in heaven, what power, what area do I have in control of that? Surrendering my life to Him. อินุนตังนาปัสยานเกียงหับเปียกเขียนนาฮิเป็นเกยอินุนตังนาเกยฮิเทยมเกยไออินุนตังนาสมมติไอเซปเทฮิเทยมเลยปัสยานนังมาได้นาบางฮิเห็นจีอาเปียกเขียนนา One prayer that Jesus prayed that we can pray and be right in line is not my will, but Thy will be done. ทุกอิงเอเทนาบางฮิยามจีเลยเกยได้บางฮิเกยเห็นลาโตเป้านังมาได้บางฮิตาเห็นจินอีอาบดิ่งอาทุกอิงเอดิ่งกิซัม And so in our prayer life, there should be times of submission. There should be times of praying that God's mission will be accomplished and committing ourselves to that mission. ฮิมุนะโตเป้านังมาได้บางอินฮิตาเห็นจินตัวตักเจนะปัสยันได้นาคัดเป็นอัตังตุนเทนาดิ่งเอลำปันจงนะอีปันเทดิ่งนักปีตากินทุปี Surrendering to Him, recognizing that He's God and He should have His way. อามาตุงะกีอาปีนะมาเตอามาอิเตลดิ่งอามาปัสยันอาฮิลามิเตลดิ่งกิซามิ Now the next area that he prays for and he leads them to pray is petition. อากีกะมาเตเงดนาทุเงดดานมาเตว่า He says, "Give us today our daily bread." ที่บางชดิ่งอย่างนี้สิมาเนกดิ่งมาเตอันเนกตุยดอนดิ่งโตเกสายเงดนาอาฮี Now this is one that we all recognize. Okay, we ask for stuff. ที่เป็นไอ้เวกว่าไอ้เทนี่สิมินะไอ้กิสับนาคัดเอามเจนปัสยันเกียงเงดนามาเตตัวเด้งจีไอจนอันเนกตุยดอนไอจนปัสยันเกียงเงดเดดาฮี And God wants us to be focused on today. ปัสยันนี่นะตูนี่ตูหุนเป็นอามาสเปนาไอโฟกัสดิ่งกิซัมไซ Lord, give us today our daily bread. ตูนี่อามาเตตูนี่อากันเอกระดอนดิ่งองเปียนจิตูนี่มานะจิพอที We need to recognize that all good gifts come from the Father above. อีเจ็บแต่ดิ่งอีเตลดิ่งอินบังเฮียมจีเล็บอากิอาหนาหอยเข้มเป็นปัสยันเกียงปนางปะฮีจีอีเตลดิ่งกิสามี You know, the majority of the prayers that you see people that prayed in the Bible was petition prayers. They were asking God to do something or to provide something. ฮีหลายเสียงดูสงว่าทุ่งเงินนาเข้มเป็นนั่นเลวจินปฏิเสธมาแต่ฮีอาเขียนนายนะเงินนามีอินะอามาวิกิสับนาเข้มเป็นเงินนาวีเวหลายเสียงดูสงว่าอิมุอิซิมเตอฮี Now, why would God want us to ask for stuff? บางหางอินปัสยันอินอามาเกียงอันนางเงินดิ่งอินไอแต่องเดียฮีเฮียม Because He wants to teach us that He is the one who provides. อามาอินนั่นเงินนาเรามีอามาในแต่องเทสังนาอามาไอแต่องเปปาอามาฮีจินนางเงินฮี And so we can trust Him to do so. ตัวอิมันอินไอแต่อินอามาอิมวนดิ่งอามาองเดียฮี And again, if you pray for something
and you say, not my will, but your will be done, then you are open to whatever God would have you to give. thu nang et tak chen to pa okay de bang hiken le nang ma de bang hitai na chile pasian in to pa nong piak bang bang sang ni ngai chia nong piak bang bang tolung kim ning achi na hi hi. You know, the Bible says if we will delight ourselves in the Lord, He will give us the desires of our heart. Ina pasian in mate ei pen de na ei ade the na ngen a hi zo na man ilung tang mate ide na ilung tang man mu ai man to ki zo na manong pi. But the key to that is that if you delight in the Lord, it will change what the desires of your heart are. Pasian tunga lung kim pasian tunga na lung dam ha le na lung tang ide na lung gu na zong a ong kilai to ding hi. And then the next, and along with petition, with asking for God, is also intercession, praying for others. To tak te tuwa to apai su ka akizom su na khale mi dang te adin thunget sak na nang ading nang et khitcha mi dang te ading thunget sang na to ong pai khom pai. Notice it's not give me, okay? It's give us our daily bread. Nisi ma ka nek dingu mate ong pia in chi pet ei kei be hi ke hi lo mate ko ong pia in ko wa ding chi tuing et te. Then the next area is confession of sin and the forgiveness toward others. To tak chiang ina anuaya mate thulu khara ka mo na u I mo mai mo su na le mo mai sak na mi dang te mo na mai sak na to gen ding hiang. And he says, forgive us our debts. Other places say trespasses, as we also forgive those or have forgiven our debtors or those who trespass against us. Mi ko mo na te mi mo na ka mai sang ma ben ko te bo na zong mai sakin chi ma te to au ma bangin hi mo na again hi. Now Jesus adds a couple of lines to this that I think are very sobering when you hear them. It says, for if you forgive others their offenses, your heavenly Father will forgive you as well. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your offenses. To pa Jesu in himona ite ongen na lim takina mate itel the ding in omi no tunga ong mo te na mai sakule van tunga na pai no te mo na zong mai sak ding hi chi na mate anung zui te kyang ana ge na om hi. And so that's kind of a, you know, that's a two-edged sword. We say, Lord, we want you to forgive us our sins, and when He does, when He cleanses us from our sins, that should give us a heart of mercy and grace toward others. And God says, if you're not willing to forgive others, then why should I forgive you? And so that's a big ask from God for us to forgive, because sometimes, we don't want to forgive. But one of the things we've learned in walking with the Lord is that forgiveness is not releasing them from what they did. It's releasing it from you so that you don't stew over it, so that it doesn't eat you up. When I forgive somebody, it means I'm releasing them into God's hand. God says that vengeance is mine, says the Lord. It's not yours. And so I can entrust them to God, and God will take care of them. I can trust God to take care of them. Whatever He needs to do, I can trust Him. But I want to be able to forgive. Because if I don't, then it just eats me. Unforgiveness is a cancer, and it grows into bitterness. And bitterness will rob you of every joy that God wants to give you. So we must have forgiveness, receiving forgiveness for our sins as we forgive others. Himuna mate to pa o imo ka mo na ong ma sen pasian ni nei mo na te ong mai sak te na ni aman ei te tunga he pi na ne ya mani imo na te ong ma sa to tak te na en kik le hang mi en aman no tunga ong mo te na mai mate en ni ei tunga ong mo mi khat pen nang tunga mo le to na mai sak le to pan nang ma mo na ong mai sak jin to mo na mai sak pen amai sakin pasian tunga a ko hi te pasto to pa hi ke tunga mi in a hoi lo wong sep te pen nang ko sunga nga pingei sia mate to ama mo na mai sak pen to tung ton to pan nang tunga to da ni mate na mo na ong mai sakina ama tunga nakiam na mate na lung sim na lung tang te ong te lai manin to pan nang mo na te zong ong mai saki to ai manin khat ve chan mi hingi te mo mi mo na e mo na pen mai sak ding ham sai zo na hi ilai sang thoen ma bai na ei tunga ong mo te mai sak zo na ding mate tuwa pasian ong hil na te lim takina ngai sunina ei tunga ong mo te mai sak ding to pen nak pi takin tu pi hi. And sandwiched in between those verses is verse 13.
And it's usually the way we end the model prayer. And it's do not bring us into temptation, but deliver us from the evil one. ฮีอันเนวสมในทุ่มนาเอ็นเลยหังเจ็ดนาเลียนหงทวกสักเกยินหงทวกสักเกนกิโลเกียงปันหงอนเฮียอินอุกโซนาวางเล่นนามินทันนาเนยตอนตุงฮีเอเมนาชีนามาเดวัดตุงเอ็นสุกเลน Now this is about guidance and protection. We're seeking direction from God, and we're also asking God to protect us. ฮิมุนะปัสยันเกียงปนาหูนาก้อยจีดิงก้อยจีกำตัดเกียงดิงฮิกะกะฮิยามเชียปัสยันเกียงปนาเง็ดนาฮิยาโตปานินะอามาเกียงอะก้อยองแกมินองหูอินเชียหูนางเง็ดนาจงอะฮิ That protect us from the evil one, because we do have an enemy. And if you're following Jesus, you've got someone out there trying to trip you up, trying to suck you in, trying to harden your heart. ฮิมุนะเป็นมาแต่โดยมังป้าคุสุงปันเกยองหนเขียนจิตัวเป็นงานไหนบางครั้งยังจิเลยมีตัมปีมาแต่อากีไม่ป่ามาไอแต่องปลูกสักหนอมตัมปีเอามีมันตัวมุนปันนี่นะปัสยานินฮิมุนะหูนางเอ็ดดิงมาแต่เกยองแห่ปีนเกยองกะฮินากะนอกดิงอาลาหวยโดยมังป้านาเสพนมนาแต่ปันนี่นะเกยองหนเขียนจิเงินนาฮี Now, as you ask for that, as you grow in Christ, you realize in other places we're told that part of that responsibility is on us, that we not only need to ask God for protection, but Paul writes that we are to put on the full armor of God. And the full armor of God is in Ephesians, you can look that up, and praying through those different pieces are helpful for a prayer time as well. ทุยเงินตักเชียงเงินมาแต่ตัวด้านปัสยันเกียงอะหูนาตัวด้านนี่เงินเชียงเงินมาแต่อามาเกียงปนาองไปดิงอามาตัวเกี่ยวตักเชียงเงินตัวอีดิงไอเตอินิจัดเทดิงตัวมั้งสมเลยทุ่มนาตัวด้านนี่นะอามาอมวงอามาสวงเงินอามาเกียงอะเอเลยฮิสโลวินอามาเกียงปนากิดานาอามาวางเล่นนาเป็นอิมวนดิงนักปีตะกินตุปีฮี Now, in some translations, that's where the prayer ends. In older translations, there's another line that comes at the end. And you're probably familiar with it as well. It's an area of affirmation of God's sovereignty. You're affirming God's sovereignty. It's also part of praise. The reason that some translations now don't put it in there is because as they've looked at older manuscripts, it doesn't seem to be there in some of those older manuscripts. But I still say it because the truth there is found in other parts of Scripture as well. And he says, "For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen." ฮิมุนามาแต่ไล่เชียงดูขัดเลยขัดกี่บังเลยนะเขียนนาจงมาแต่มาเอาตัวกินเขียนนานั่นเองนะไอ้จงฮิมุนาอุกโซนาวางเลยนามินทันนาในตอนตรงใต้ในเมนจีนาปัสยันเกียงมาแต่มานาพุตัววางเลยนาอุงนาเข้มเปิลนางาฮีจีนามาปัสยันเกียงเกานาฮี In other words, he says, because you are sovereign God, you are in control of all things, you have all the power, you deserve all the glory. So this is a way of reminding ourselves that we're serving God, the creator of the universe, the God of all things. And in the end, he wins. And as his people, so do we. ฮิมุนามาแต่ปัสยันเป็นมาแต่อามานาเข้มเปิลอันนี้อบอลปัสยันไอ้มันนี่อามาเป็นเลียนฮีอภัตตากปัสยันฮีจีนะอีพอกดิ่งนักปีตะกินอามาทุปีฮี Now, Powell said earlier that I only get to talk with you guys once a quarter, and my people will tell you a little bit of me goes a long way. เดนี่นะมาแต่ปาวินบางองค์จีฮิมชิเลกไอ้เป็นฮีอวันควอเรขัดทุมาขัดเวมาแต่ตัวจีนนักแกนฮีไอฮีตรงนี้นะกามีเต้น Just ask Dow. He had to spend a week with me at camp. ขัดเวเจนอามามีแต่ตรงตัวหุ่นจัดครบเราหุ่นตรงมีนะเกมของมาแต่เอาหุ่นตรงต่ำปีเอามี Though he made himself I didn't see him much during the week. I think that was his choice. So, anyway, let me just say about this. All right, I've got some other stuff I was going to share. I'm just going to give you the 7 points for that, and I tend to over prepare today, so my people got a full load, so I don't want to load you down too much. But I want to share with you, since we're talking about prayer, I wanted to share with you 7 hindrances of prayer, 7 things that God says gets in the way of his responding to your prayer
or even hearing your prayer. And so I'm just going to give you the reference of the Scripture. If you want to write it down, you can. If you'd like a copy of them, I can make that copy for you as well. ina kai pe nong na nak pi tan thuk tu ni thugen ning pe nong ki king pit pheting ina hi zong ina hi ong pai suk sam ning ina hi lai jang to pe no asim nom na mo le na a tu la hi ge le ken hi a copy na de le den tong pe thaying chi The first hindrance to prayer is selfish motives. hi mu na ma te tuwa james ali hi tuwa aki ka ai le sagi nai le huai ham na lung sim mo James says in chapter 4, verse 3, he writes that the reason you're not getting what you're asking for is because you're asking it just solely to consume on your own self. hi mu na bangale hi mu na bang na gen hiam chi le hi la siang do sunga na thunge na ma te na ngi nge na bang hang hin nga lo na hiam chi le huai ham luan na lung sim na nei mani na de na nga ke hi chin na gen Now again, it's okay to ask for things that you have need. Remember, we pray, Lord, give us this day our daily bread. But when you're just asking for something just so that you can live your own selfish life, God says, I'm not going to listen to that. คัดไปเวจัยนะมาแต่หัวหำลัวมาแต่ปัสยันแกทูนังเงจะหัวหำลัวนังอาดิงเบงนังอาสุดเลยปัสยันอินตัวด้านหัวหำนาโตเง็ดนาแต่เป็นดองนวมโลหี In several places in the Old Testament, in Isaiah and in Psalms, it tells us that unconfessed sin will hinder our prayer life. ที่ลายเสียงโดมุนตัวมลาเตสงไว้จนไอซายาสงามาแต่โมกิโมสักโลนาชีนักปีตากินเกนนาตัมปีนาอมี I've had people tell me before that they just seem to be stuck in a place in their Christian life, and when they come to church, they don't seem to hear God anymore. And I often tell people, when God comes to a place in your life and He points and He says, we need to take care of this, and we don't take care of it, that's where He's going to come back every time, because God is interested in growing us into the likeness of Christ, and He is patient, and He will stay on something. So unconfessed sin. ปัสยันเบลลุงด้วยนะมาแต่อีดานาคัดไปเวจังเห็นที่อีโมนามาแต่อีโมอีเขียวนาแต่เป็นไอฮิดานาอีปุลากดิ่งนักปีตากินทุปีโมตัวเป็นคัดไปเวจันมีแต่นาโอเคฮิดานันออกชิปปิ้งต่างแต่ยังไงจนหักสันนานุนต่างนาสงตัมปีเอามีนะไอ้ตรงนี้นะเบียกินของเราไปไอ้จนตัวอามาโมนามาตัวก็เขียวนาชีตัวฮีชีปัสยันแกอาโมนาคิปุลากดิ่งชีเป็นหักซานาไซนะไอ้ปัสยันตัวเป็นนาลุงตังนาฮอนเหียดดิ่งองเดโมนาลุงตังนาโมนานาเขียวนาแต่เป็นฮงเขียนังเลนังนาคิปุลากดิ่งตัวเป็นปัสยันเดนาฮี Idolatry is another thing that will hinder our prayer life. When we put something before God, whatever it might be, and it becomes more important to us, more valuable to us than our relationship with Him, then we shouldn't think that we're ever going to get anything from our prayer life. ปัสยันสร้างอินนาขัดเปลวอิทุปีจักอิทุปีสักจอกกะฮีอาฮีเลเป็นอินุนตังนาสงว่าปัสยันตัวกิจบนาเป็นกำละเต็กฮี The Bible says that God is a jealous God. He will not stand for anything being before Him. อิปัสยันเป็นมาแต่หัวยำมาฮีนะอามันนาเข็มเปลวเป็นอามากียงไปดิ่งเดฮี In Luke chapter 6, Luke writes that stinginess toward the poor can hinder our prayer life. ฮีมูนามาแต่บังนักเกนเฮียมจะลูกาเลียนกูกันเอลสอมทุมเล็กยันนาบังนักเกนเฮียมจีเลยฮีมีดังเตตุงอ่ะมีจองมาแต่มีเกนเทเตตุงอ่ะหูนาปันปีนาเปียกดิ่งเป็นปัสยันินนันปุลาฮี And unforgiveness of sin. He says, if you come to me, in Mark, he says, if you come to me in prayer and there remember that you have something against you or your brother has something against you, he says, stop your worship right where you're at, go and make it right with the brother, then come back and give your gift. ฮีมากาเลียนสอมเลยขนาดเนลสอมนี่เลยงาสงว่ามาแต่โมนาทูนเงตเสียงนะโมไม้ลงนามาแต่น้ำลุงสิมามีขันโมนาน้ำไม้สักเทกีนาเลยตัวเป็นมาแต่ปายาไปยินลาตัวน้ำโมนาไปยินลาตัวน้ำโมนาซูนมาไซน์นักเขียนนาเป็นเกณฑ์มาไซน์จีมาแต่อีโมนาเป็นอีปุลากมาสักดิ่งนาวูนาวแต่ตรงไอ้จนนาวตรงขันนูตรงไอ้จนสังกัมแต่ตัวน้ำโมนาเป็นนับปุลากานั่งตรงอาองโมเตจงไม้สกามาแต่นั่งโมนาจงมาตรงนักปุลากดิ่งกิสามี In 1 Peter chapter 3, verse 7, Peter writes that if we mistreat our spouse, that could hinder our prayer life before God.
hi pita masa alian tu maneu sakina zite mate zite za pina ai zongina mate zite ethei lo na ai zan tua zong hi muna na gen hi. Just the last line of that verse says, treat her, talking about your spouse, treat her as you should, so your prayers will not be hindered. Hi muna bang na gen hi am chile na lom nu pe lim takina za tak taken mate ho pi ding za tak ding chi na gen hi bang tua a hi ke ale pen na thunget na pen mate ong nong kai sak thei ding hi. And then finally, the last one that I'll mention is the unbelief or doubt. Hi an nau songa ka gen no pina mate uplo na le mate muan zo lo na chi tua. James writes that if you are praying, but you doubt that God can do it, or then don't think that you will receive anything from God. Remember, our whole walk with God, with Christ, is about faith, believing that He is who He's revealed Himself to be. Hi zem salian khada neu nga pan saki na sunga bang na gen hiam chile na khat pe inget chiang en mate ilung sim tak pi to I up thing ki sam hi muang melo bang melo khada na inget le pen inga ding hak sa mo tuai manin na khat pen nanget tak chen na to nge na hi ding nak pi takin tu pi inget khat pen pasian ni na ong pe the hi pasian ni nong hi sak ding hi tuai kel ei mi hing te na khat be te ong hi sak zo ma ding hiam bang ding hiam cha na melo bang melo to na nanget le pen to pen e ya ding ina ong pe pa ding in zong mate nak pi takin hak sai. So as we close today, let me just encourage you to really embrace your conversations with God, your prayer life, because that is the life of our lifeline to God. Ina pasian to nakizop na nak pi takin tu pi sakale sak ding tu pi to pen pasian to ikizop na I mei vak le ilam pi hi. And build on your devotion, your love, your commitment to Him. We talk about being devoted to our spouse. We ought to be even more so devoted to Christ and love with Him. And then seek His face. That's seeking His direction, seeking and submitting to His will. Ina izi ta te to ai zon mata dena igen dan ma ina pasian ma izon tak chiang in tua te khem pe pen nak pi takin kido phoya mate in kwan pi da lo lung sim siang to takin pasian ma izon ding nak pi takin to pi. And you will prosper if you seek first His kingdom. Pasian gam le ama idik na zong masa le chin nanga ding in suatang na tampi ma nan ma pai na dau pai ding hi. So before we participate in our communion time together, I just want to express my appreciation for you guys again. I tell people all the time that the years that we've spent in partnership here, sharing a building and sharing much more, I have never met more cooperative and loving people. And so I appreciate you guys. Thank you for blessing us. And may God continue to bless you. Hi communion ai pai ma in mate no tunga lungdam kong ko no mi bang ina no to hun jang kho ma hi thupa tampi nong puwa ku mate nong piang na hangun nak pi takil lungdam ing. So as is my other pleasure and privilege is to be able to share communion with you when I meet with you. The Lord said that this was something that as often as we observe it, that we are to be focused on Him. And as we've talked about prayer today, I would just like for us just to spend just a few moments talking with the Lord. When we come to a time of communion, there's a couple of things that Paul writes to us about. He says when you come, you need to be focused on Christ. And he says that if there's unconfessed sin in your life, you need to ask God to reveal that to you. And then to confess the sin and to recommit, reinvigorate your relationship with Him. As we focus on the bread and the cup, signifying the body and the blood of Jesus Christ that was so given so freely to us, and such a painful death that He suffered. And then rising again so that not only did He give us forgiveness in His death, but He gave us life in the resurrection and the hope that we have in Christ. So why don't we bow in prayer, and I just would like to give you just a few moments
for you to just talk with the Lord in your heart and quietly with Him and just ask Him to show you where you're at in your relationship and if there's anything that you need to respond to. ina no zong mate tua ko mun neng na to ko mun lang na ding to ke sai na again ma bangina no le no na mo na o na ki pula kun bang hang yam chile i mo na i pula ke ya hi le pen zuo ke mi manina mo na i mo na pen mai tua lo hi ina tu na ko mun neng ma no zong na mi si la thu nge nin ma te i mo na te lung sim kong hak te hong nya da to pa ke nga lim takin ki ko wina i lung sim ma te i mo na te ka mo hi ka khiali chi na i mo na te to pa ke nga pulak di hiang. Let's bow in prayer. Father, as we have spent the last several minutes worshiping you in song and praise and in testimony, and Father, in commitment and watching this young family dedicate another child before the Lord. And Father, as we spent time in your word, hearing your call to relationship, to fellowship, to communication, being aware of your presence, that you are with us 24/7, that, Father, there's not a time that we're alone, and that your throne room is always open to us, because you're our Father, you're our Abba Father. You love us, and you desire that fellowship and that relationship. So, Father, reveal in our hearts. We know that we're growing. We know, Father, we're not arrived yet. We know that there are things that still need to be worked out in our lives. So, Father, speak to us. At this time that we observe that precious gift of salvation through the beaten and bruised body of our Savior, and finally his death and resurrection. Father, help us to really surrender. And Father, to allow you to take our faith and Father, to help us in those areas that we struggle with our faith. Draw us near to you. In Jesus' name we pray. Amen. Bangin kamu sok sang cik, bandang ilu Yesus.
စိတ်ဆူစီAmen. Ang kikom mi malkim khatja di biak pasyan in chupang petahen.